Hakani kadai kedodashan Meghalaya bagi pediang sebai pibaro syakani katuk kubor menta kajan mit. Syuaban pai syiki kubor ki babaniak ini pet syuai ki mat bukongsan. Sedang kishipai yadari yaka operation sendur persya ikiken hun lekno ki badan ha Pakistan. Pensyai ketenat Shipai Yadari hakilat patai kubor halor ka operation sendur kaban terbom yaki ketem cengki lekno ha Pakistan bat POK. Penlong ka Meghalaya yaka mock air raid precaution drill. Kershan urakam sangma ya kecing penyaso ya ki lentirel ha Meghalaya pentikna banyada ya ki trajela. Bat ujol persya usamla ya UBDO kasoyong halor kecing bamla pentre ya ka MG NREGS. Ki kubor ki babania ki Shipai yada jangkari kila sedang ya ka operation sendur ban terbom ya ki ken hun lekno ha Pakistan bad ya ki jaka ka Pakistan occupied Kashmir POK ki badan benta ha kecing thombor ka badang shen ha India ha kecing ai kubor jangka katanat yadari kala pen scam bala terbom ya khandai tali ki jaka bad pensyai bakani ka operation kadai ka bala bishar bha ka bala theu bad ka bom penchulor ya ki ketem ki Shipai Pakistan ki badan haka kani ka operation kalami hadian kecing thombor jengki lekno ha Pahalgam kabalawan ra ya kecing yap jong arpusan ngut kinong India bat uwei unong shong shnong ka Nepal da ka pen scam ya kecing kit kli jongkari ban pen chitom ya ki badon keti. Ha kecing pensyai syakilat patai kubor ki Shipai yadari kila batai benia halor ka operation sendur kabala sedang kum kecing ai jubab ya ki kam thombor ki lekno ha Pahalgam ki Shipai kari kila batai ba ya baro ki jaka bala terbom ladap banciet kat kum kecing batai batikna ki tenat intelligence knang ban light na kanu kecing yap jengki riu pat ba ni kecing penchilor ya ki ketem jengki Shipai ya kani ka operation lale da kecing bishar benia tang ban penpau ya ka bor yaisha jengkari rengkat ka kubor ka Basyai bakari kalong kabala krepat ban ajubab lada dangdon kecing syak thombor om syam ladan kanu kubor syak penjulor ya kicaka pat ba ni kicaka jeng Shipai na kani kecing terbom. ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। पाकिस्तान में पिछले 3 दशकों से टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है। इसमें रिक्रूटमेंट, इंडोक्ट्रिनेशन सेंटर्स, ट्रेनिंग एरियाज व लॉन्च पैड शामिल थे जो पाकिस्तान और पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर POJK दोनों में फैले हैं. Some of the well-known training camps are located, as you can see on the screen. They are distributed from Savai Nala in the north, counting to approximately 21, ending at Bhagalpur to the south. Ka Directorate of Civil Defence and Home Guards jangka Meghalaya kala penlong ya ka mock air raid precaution exercise hasil long mentakasni. UMK Sangma ubalong Joint Director jangka Civil Defence but Joint Commandant General jangka Home Guard. Ula pentip ba ya kani ka drill lajit banle tang hakikat tu kani kicaka. Kat ba ya ka drill ka bakham he ka bandan ru bat ki pulit ki tenat ka kwat ka khia ka PWD bat ki nong shong shnong labu ban penlong hakisni banwan. Ha kani ka exercise
exercise la pensawa ya ki siren ha kapor henriu steng janmiet kabla buat pat daga jing pendep boarding na kabenta arminen la batha ya ki pat ba ban pendep ya ki light chungki ya ki bayat denti la batha ban wat ya ki cakari bat la batha ru ban pendep ya ki solar light kani ka drill kathmu ban pen khlan ya ki jing pen kre jung ki shipa yada bat ki nong ai jing shakri habadon ka jingja. So today we will be conducting the mock drill at will start from 4 o'clock and then 6:30 we'll have a sounding of siren and then we'll have the blackout exercise also, and it will be very difficult for us to tell each and every individuals to switch off their lights in a very short time and then participate in the blackout exercise. That's why we have decided in a meeting with the Principal Secretary that we will request the MECL to cooperate with us, and they have when you request they also cooperate with us, and then they are ready to initially we plan to black out the entire state, but then they also have some technical problems. That's why they requested what if we just do the blackout shutdown only in Shillong, Joai and Dura. Hakabayadai bat gajing snaukia halor ke cingwan pen khamnya bat cingwan buhai shnong bi an ki brio ki banabar jala na gajingwan ra ekalenti rel ha Meghalaya udkhot ka cabinet urakam sangma ulakantai yakani dakabaong ba ki nongwan rung bi an cha gajala kimwan daki rel ne kiling sun henrei lang ba ki chaka khaput hagajala bat kari Bangladesh ula bancher ba gajing don ki kendon an hagajala ki ba kenthop yaka 6 schedule ki autonomous district council bat ka hok bat khendo ki long ki kendon ki baklan ki banyada ya ka hok chong ki trai jela usangma ulakado shushu baka 6 schedule kan yai long ka jingada ka babyang tam na ka benta ki trai jela ulakado ru halor ka khana samari jong usnem arajar khatwe ka bapen I baka south Karo Hills ka don tang khatwe hajar ngut ki brio ki badai ki trai snong ka north Karo Hills pra hajar ngut bat ka west Karo Hills ka badon palat lai point san lak ngut ki trai jela. Meghalaya is open border. Meghalaya is open border. I'm sure I have to admit today in the West Karo Hills, you see thousands of people out there. Did these people come through railway? Does these people come through flight? No. So illegal is illegal. So suppose our border is open, completely open. Anybody can enter, anybody can. But thank God for the pioneers of our parents, forefather. The founding father of the district council, they have laid a strong mechanism for 6 schedule for the tribal people of the state. Burning Star Shabong usamla ubana kashnong laj nongse kabahap hapo soyong CNRD block ulalit ujor sya ke Human Rights Commission ka Meghalaya persya ya block development officer na kabenta gajing bom pentri bha ya ka Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme lani MGNREGS usamla Burning Star Shabong ulakam bala syub pensange ya kani ka scheme la ars na menta na kadaw ka chingpen kulmal chungki kattu ka ni kibrio but wat hadian bun ki chingkarpat ni kibor penyat shnong bat naga Village Employment Council BDO shamlala bande AA ulaong ba kaching pensenge ya kani ka scheme kala akta ya kilong yeng ki badong ki bayo kamay chakpo na kani ka scheme ula kentu ya ka MHRC bantukular bat ban shim ya ki kendon an persya ikitu ki bakhanglat ya kaching pentrekam ya kani ka scheme. Tiap kena ke skim sispak sini kena ke skim jong ke central government. Kabala ai ke garanti ban pidik kena bo wei pun wei nong sosnong hapo dari India di benua ya kata ka jeng bela sispak sini hak ke sistem. Bat kena ke jeng le jong ke office jong video. Mo hadin bang ni sngo ba nong sosnong di hangtai hapo song like saya kila pha ya ke jeng ujor sa ke office jong video. Drai kena ke jeng bum sinyau bat ke jeng bum sim kya jong video company ba kadan ka clear violation ya ka duties kumu video ban pitik na ba kanika scheme ka bala mangkerpang nam ta kinong sesnong ken yo ban trei khamta me mar ba ni su thua ba kanika scheme ka dei ka scheme ka ba kadai initiative jong central government.
hadin kecing penbena ya ke result HSSLC an sapenlong ya ke Common University Entrance Test CUET hagajela habakren halor kicing kibaya day bat ka CUET menteri ketanat puli puthi rakam sangma ula pentikna bagi kena puli kilalong kibala kre na kabenta kani ke examen bat ka sarkar kani le kat bala banyada na kinu gijing hagajing penlong ya kani ke examen usangma ula penpauru ya kecing snopmen ba enla ban pediang ya barok ki kena puli ki pas ya ke exam jengki shu ula penpau bagi don bun ki bakwa banet puli syabar jela henry ula bancer pat sarkar kaya le ban penduna ki bai college bat laya keren ru bat kini gicaka puli banyada na gijing shim ya ka bai school ka barem. So it is not only about CUT. Yes, definitely those as per the ministry instruction, those affiliated institution students, they will have to go through the CUT. But CUT is not the issue at the moment. I don't see any issue reason because why? The center is also in the state. So we are all our students. I'm full confident in our students' capability to in appearing in the CUT examination. They will clear easily. Government will take all the measure to seize the problem of our students. That's it. Ya ka top balashna nadu ki por jang ki pharing kata nadu usnem khat khandai spa lai pon riu lasdang pentre kambiang mentakasni haga jingalang kabala long halaban bat hamadan laban kani ka top kala IG Shakri ki nong shong shnong la palat prapos nem AA Henry hakini ki snem bala len ki pipe ki lasdang ban peilun ya kini ki pipe la maramat haga jinglot kabalong riu klor tingka hapo ka scheme amrut u MLA ka than uba sanbor shulai ula pelat ya ka lengba ki pipe ki bathamai haga jingrakhe balai shimbanta da barok ki nong shong shnong inong pathai kubor ibalong ru inong thokot bapau khmat ikong Patricia Mukim ila pelat ya artali ki kot jong bala ai kerteng from isolation to integration navigating the geopolitics of India's northeast 1990 to 2023 la pelat yakini ki kot ha heritage club Tripura Castle da u home secretary barim UGK Pillai unong yo ya ka kusnam Padmashri Umanas Chowdhury na lor ki wei kini ki kot kila ai ke chingtep ke bakham bania shaphang ke chingkala jong ka kam san perthei ha ka than chatai lamingi ha kini ki lai post nem bala len ka bakren halor ki phang kum ke ching ithu ke ching pher jing mut bat ke ching pen yeso ha bakren bat ka dudarshan ikong Patricia ila pen pau ya ke ching sngo comment jong ha ke ching chop ban pelat ya ka bat ila pen sha ya ke ching kong san jong ka kot na ka banta ki start wat bania ki khana puli bat ki nong hikai. It's about all the states of the Northeast and our relation vis-a-vis India. It's a kind of, this is history in the making. So it'll make it easy for research students, research scholars, and for academics to, if they want to know about a certain period of history, they can go to this book and reference it from there. So it's a great moment. Because if we do not compile it in book form, if it's only there in the newspapers, people will throw it away and forget about it. But this makes it a real living history. U MLA ka jirang uba Sosthenus Sotun lembat ki he officer jangkatanat PWD PHE MEECL bat u BDO ka jirang kila lechingo ya ka pathar khma Model Degree College ban jurep ya ka jingtai bat ban khmi ikikam badang sa hashwa ban ple perda ya ka haga jingalang rengkat bat u principal bat kinong yalam shnong layata yakimat bakongsan khnang ban pentikna baka college kan long kabala pen khre ban ai jing hikai ka jing penrung kerteng yaki khna kadang ya chat bat lakhmi nanti baya ka jing ai jing hikai an sedang no tang marsen pli ya ke college. Ka Eastern West KHASI Hills District Level Inter-School Athletic Meet Arajar Arpusan Kabasau lapli perda mentakasngi hamadan KSA Mission Mairang kani ka Lempung bala penlong da ka District Sports Officer jong ka West KHASI Hills kalayo ya ke jingwan di shimenta jong Arpusau tali ki school na keleng ka district UMDC ka Mairang constituency uba Equator Nongrang ulalong ukongsan haba ai jingkren iba nongrang ila penslori ki khna puli ban pen i ki
ซับกิพองหากจุกปัวอิลาเป็นเป้ากับจิงกันแมนบักินเดินกัดตู้กันนิงุดกิคณะกิบันสปอยชักมัดบัดมีขมัดนากบันตากจลาบัดกะรีกันนี้กับจิงยากอบกับกันทบอีกิคณะกิบาฮับฮัปโปกระทบขัดเสาสเนมขัดริวสเนมบัดฮัปโปขัดพลาสเนมนากบันตากิกันไทยบัดเชนรังยากตัมซา Education Fair อาราจาร์อัลพุสันกับอาร์ลาเป็นนองหากยังนองบะ Government College จวายหากสันบัดเรียวตริกอุจมังกับเป็นยสโนยาปลัดนิวส์ปะงุดกิคณะปุลีนักิชิพาวตลีกิสกอลบะจังการีเมนตาอุสเนมกันิกตัมซากายติงคูบัดกระซัลจังกคลาส12กับไอลาดรูอิกิซัมลาปุลีกิบัดังชุปัสบันวาดบัดบันโยจักาปุลีเคลนระดันกัมบันมีนจวายกันิกตัมซากายรับอิกิคณะปุลีบันนัมมีชาบาร์กจลาคำตามมีกิตุกิบดูนาหากโยกก่อนกาเกนฮุน8 tribes บัดกับ TSL กีทมูบันปัญญายากนีกาตามซามันลาวสเนมขนางบันปัญญายากจิงเป็นสุอีกนาหัชนองหัท้าวบันโยรุงหากิจิงปุลีบักคำเชจรองมันต่างกันเป็นเอกจิงลองจิงมันกับซึ่งเป็นแห่งฮัตูรากะจิงเครียดกะลองอัลโพไลดีกรีเซลเซียสบัดกะจิงเช็ดกะลองไลโพอาร์ดีกรีเซลเซียสกะจิงสงมกะเฮาๆกะลองซาวพงเรียวนากะชิสปาฮับพายปัดชนองบะเชลองกะจิงเครียดกะลองคัด20.20ดีกรีเซลเซียสบัดกะจิงเช็ดกะลองอัลโพไล0.20ดีกรีเซลเซียสกะจิงสงมกะเฮาๆกะลองยอพคันไดนากะชิสปากะจิงฮับสลับกะลองซัน0.0มิลลิเมตรกัดบะฮะจวายกะจิงเครียดกะลองคันยอดีกรีเซลเซียสบัดกะจิงเช็ดกะลองอัลโพอาร์ดีกรีเซลเซียสกะจิงงามกะเฮาๆกะลองหิญพเวนะกะชิสปะกะจิงหับสลับกะลองซัน0.0มิลลิเมตรกะละบันดอนกะจิงหับสลับกะบามาลุมาลาฮัตูราฉลองบัดจวายฮากิบุนกิจักะชัวบันปอยชะกะบะกุดจงกะทุบคูบอดเงียเป็ดเบียงใส่ชิเซียนยากิมัดบะกองซันsedang kisipai yadari ya ke Operation Sindur bersya ikikan huan lekno ki badan ha Pakistanเป็นชายกับตนัดชิปายยาดารีฮากิลาดปะทายคุบอร์ฮัลโหลกับ Operation Sindur กับบันเทอร์บอมยกิกเต็มจังกิเลโนฮาปากีสถานบัด POKเป็นลองกับมิคาเลียยากับ Mock Air Raid Precaution Drill Kershan urakam sangma ya kecing penyaso ya kilentirel ha Meghalaya pentikna banyada ya kitrai jela Bad ujor persya usamla ya UBDO ka soyong halor kecing bomla pentre ya ka MGNREGS Te paralok katungila poi sha ka bukut jong kathuk khubor jingi menta ka janmit hadu bangin da yashembang bat phila shai ka sngi khublei phi baro এটা হল আমি এটা জনাকীৰ্ণ ঠাই গোলাঘাট টাউনৰ মাজত য'ত বজাৰ অঞ্চল আছে আৰু BSNL অফিচ আছে ভাইটেল ইনষ্টলেশ্যন আৰু দ্বিতীয়টো আমাৰ ভাইটেল ইনষ্টলেশ্যন আছে আমাৰ নুমলীগড় শোধনাগাৰ আমি দুটা ঠাইত আজি